Aleyküm tuğanlar. Biz hazır 1, 2, 3, 4, 5, 6 комнатаға жер үйге полторашка өзіміздің қолымызбен водный топливый пол жасадық. Бірақ біраз уақытымыз кетті, біраз қиналдық. Бұны тартқанымыздың себебі сіздер дағы бізге ұқсап қиналып бағыла, пайдасы тиген өзгеріп қылсаңар болады деген ойменен тартудамыз. Біздің насос шундай E008-3 схемасы. Bu motorчигин biz almashtırdık. Себебі motorчиги слабый болып, biraz çoğun motoru күштірағын алдық. Еме туғандар. Өзіңер ұстанып қойсаңар, уровеньге жығаштарды қатырайын өзіңер ыңғайлы шарты да. Біз мындай қылдық, жығаш бердік, туалғаннан кейін кірпілені қылдық, уровеньге қойдық бардым. Анан, мынау жоғарыдағы ыстық сусы. Ыстық сусы, ылдыйдағысы мұздақ суы. Мынау жерде давлениялары. Су келіп отыр, кетіп отыр, қандай іште отыр, барлығы көрініп тұрады. Андан кейін ең қызығы барлығы подключение болғаннан кейін бұл жерден шыққан, мынау жерде воздух суны шығара тұрған, воздух ауаны шығара тұрған жері бар. Ошол жерде мындай бұрасаңар сол жаққа мынандай су шығады. Бирок силер этият болғыла, мынаның тешігі бар, көрдіңіз, су шығып отыр. Ушуну билбей ачасаңар, катуу ачасаңар, суу напор катуу болот да, көзүңөргө же бир зыян тийип калышы мүмкүн. Ушудан этият болгула. Буну силер өзүңөр дагы мындагы оңго же солго буруп алсаңар болот. Ыңгайлуу шарттачы. Түгү деле ошол. Бул ысык суунуку, бул муздак суунуку. Буну деле ошону солго бурасаңар, минус ответка түшөт. Мынтип мына глазон карап койгула сөзсүз түрдө. Анан сууну түгүнөн деле мындай чыгарсаңар болот. Мына сол жака буралат, бул жактан деле воздух чыгат. Су тамчылардан да болупчу. Азыр воздух калбады, биз бардыгын чыгарып бердик. Анан мыналарды көтөрөсүңөр. Мыналарды бошотосуңар, караларды. Сөзсүз түрдө ошондой болот, ар бирин. Кайсыга шланга уланган болсо, бардыгын бошотуп чыгасыңар. И мыналарды да кайсыга шланга уланган болсо, бардыгын бошотуп чыгасыңар. Анан бул жакка өт. Эң кызыгы мына жерде. Бул жерден дагы воздух чыгарса болот, мына жерден. Буду да этият болгула, суу атып кетпесин. Бардык нерсе подключение болуп, установка бүткөндөн кийин от жагасыңар. Бизди кыйнаган нерсе, биз термостатыбыз кое бербей койду. Себеби термостаттын кое бербей койгон себеби мына жерде биздики оң түшөт экен, мына термостаттын направлениясы экен. Ушуну өзүңөр бурап ачасыңар. Термостат ачпай койду да биздечи. Термостат ачпай коюп, суу обороткабыз муздабай койду, ысыбай койду, ысык суу кайра түшпөй койду паска. Ошону өзүңөр карап туруп коюп аласыңар. Биздики азыр мына жерде турат. Мына жерде мына кыры бар мына. Ошол жерге келгенде 5те турат. Көрдүңөрбү? Ана термостатты сөзсүз бурап, мында ачып көргүлө, ошондо суу айдайт. Эгерде термостатты бурап, термостатты ачпасаңар, ысык суу туруп, мотор кызып кете берет. Анан суу чыккандан кийин сөзсүз воздухту кой берип тургула. Воздухту кой бербесеңер, мотор силерди кыйнайт. Азыр бул анан кийин биз биринчи ойлогонбуз, подвалда печка бар. Печканын жанынан мындай установка кылганбыз биринчисинде, аппаратта. Напордун негизинде, моторчиктин негизинде напор менен жогоруга чыгарып беребиз деп ойлогонбуз. Тилекке каршы ондой болбойт экен. Кайсы комнаталарга зың тартылган болсо, провод мына патрубкалары. Ошол жерден гана установка кылган дурус экен. Ала менин жанынан чыгарбай эле койгула. Бес тол эгерде өйдөгө сууну чыгарам десеңер, топливый полдун суусун өйдөгө чыгарам десеңер туура эмес. А эгерде зыңдар чыккан болсо, кайсы комнат бардыгы кел. Ошол жерден ушундай установка кылгыла. Эгерде кандай же дагы бир түшүнбөстүктөр болгон болсо, же мен туура эмес айткан болсом, комментарийга жазып койгула. Биздин каналга каттабасты унутпагыла. Ассаламу алейкум.